Lom senang tado sabat kuma dati toy sanan insan pakambago nakapagi rubayate isalom babayan dat pinsingalanan da sekolah sabat isalom boros dot dusun. Nah tapi nai sabat baina puji Tuhan sebab mentadit berkat mentadit lisiu dau mentadit tatamong do insan pakambago dot nakanuh yate takoy ka nakasiwat yate dot miampai detit ababayaan dati sabat dite. Nah tapi nai miampai deho sabat dite haroho tolu panel dit miampai kon naka miampai deho boh nga miampai dati do sabat dite panel na padati dat kumaysa ditih nga adi elda sabut isya na padtih nga mantadat gereja dati hitid gereja ginapas rosok nanu habar bena elda senong ya puji Tuhan senong panel na padati kumadua nga hode anti ko siraman jang kiris yaw lakada nga mantadin hitid gereja dati hitid ginapas menu kabar bena medam Ponsiko syukur puji Tuhan asanang datinan nukayati amen. Penal na padati kumutaloh nga amo na asing buat dati puan jubimoy konsiko tuba sama-sama dati kadaw da sabat bena nanu habar puan Ponsiko sehati po. Ya, amin puji Tuhan. Jadi tapi nai sebelum pada ke tilembus dati tit panambarasan dati sabat debaina senang nadat semembayang peti gulu. Jadi sebagai dat sembayang ataupun memuruan dati isalam dat sembayang datu pasalimpun ditit pinsingalenan dati nga manko patako ataupun jemputan ko da sabut untuk memuruan dati. Oke. Karena tak tumidungu sembayang tako ya kinarhingan dahay dit asundu pengyon ni kerajaan da sorga pasukure hay dit sabat ibay na Tuhan tu kadapat hay dit belajar bersama-sama ti pelajaran ko sabat tumbayano ko Tuhan hino ko bersama-sama dahay da saat dit biar na Tuhan mahetu dukay sa pednuno pohit tahun si di pelajaran ko sabat iti nga orotian dahay jumadi dot kainggirotan dahay labi mi semok na kumaiti. Tuhan terima kasih norongo ti dua het ani ba diti san pakagu dot mumorsehay makiampun dahay patatay sana di kalamahan dahay sebab asaru hay kalangkari boros. Terima kasih norongo ti dua het ani ba diti Tuhan. Ay sanan ti man pasaraw isalam kuasa Yesus Kristus menjadi Tuhan am juru selamat sanan. Amin. Amen. Konsiko dit sambayang dit ina dilembus di elda sabut. Jadi tapi nai ko ngawi kalisihan isalam di Yesus sabat na pabayna nga tajuk ataupun tulu napa diti panambarasan dati nga kondarangan sabat. Nah, nunu iti kondarangan sabat diti nga orongaw tapag pailanan dati tapuring sera dot orikot masa dati ataupun orikot ruang untuk diti panel dati demoros-boros. Sebelum dot katilambus iti pinsingalanan diti tapinay asa nangano ko dot mangangat dati mengukab dot Alkitab tangay dati lot ayat apalan dati kita dati isalom imamat duon hapodem tolu ayat dit kumatoluh nagi. Nah boros kana pada hiti nga silinay dot onom tadaw yakayu dot milo da papawansay dit
buruan da kayo nga tadaw na padi kumaturo harusno haro sabat tadaw kondarangan di pempono hinombo tadaw dit pirubaan dit telidang kada no ya kayo papawonsoy danununa paburuan tu irino sabat kumaah di kinarahingan isalom toysanan isalom dot koyonon da kayo ka ilo no ayat apalan dati tapinay tangan no patakotit sarita da ringkas hitid sadapon dot sabat ti kay nga noroitan kondom no payati dit panambarasan dati di sabat ti nakatalib nga kakal payati dot magiboboros mongonay ditit sabat kumayon na pa nga iti na pa sabat nga iso it ponting kapya kumadati nilanan lagi dati hoy nambono po sarita ko susoy-susoy harohit terus terang dat kadang-kadang dat amu mengaku ataupun papawaliw di kamayan dat sabat nununa papunayan datilo kada it oretan lagi datilo it kinapatayon di Yesus mikinatungagon daw nga irih nga milig kejadi dat sabat naretan nagid hilad hujah-hujah dat Rasul Paulus nga mila hitponayan dat papawaliw iti napasabat nga magisuswayan amu ayrad nga sabat na pabay no insan pakambago da orongo dati dat iti napasabat diti nga iso no amu mingaliw aylanan dati dat sabat dabay no nagikadaw nuno it milo it apatut da pawansayon dati dat tantakan tadaw sabat nah sabat diti puji Tuhan tu mirade naretan ko diti no harahot tiro-tirohot penal dati dit nakasadia dat papakongsi ringkasan diti pinsingalanan dati mantada hitid tadaw da kumaiso kumadua kumatalo ang gisam dat hapupusan may takahitid tadaw kumaiso asanangan ako dat papohot iso tiuhot kumadit nakasadia hadi tapinay jubimoy iti napatiuhot iti tapinay nga paingkuro toko dot milolobi karati oilo dit karait dot kamayon tadaw sabat kinawon sayon ya may da pentalango ila tampinay Konsiko modereta Elida Joseph konsiko pegohatan di alumnis jadi soalan pada diti no nga pingkuroh yati lebih karati pasal di tadaw sabat amit penciptaan teka kinawan sayan kay Ailan dati sabat na po nga istimewa sebab Tuhan amin mencipta di sabat Tuhan lagi amin mencipta di manusia yati manusia lagi yati dicipta sesuai di gambar di kinarahingan karena raitan dahudin kejadian 1 ayat 26-27 yati na po nga unik ciptaan di unik perlu no yati dot menjaga di sabat sebab ya tiga nga ciptaan nga naraitan hodid hukum 10 pasal da sabat nga haro iso ayat hilodot ingat ka lain-lain na pala hukum contohnya lot jangan membunuh kada pamatay kada panakaw nga kada no ka nga itino ti sabatan naraitan dot hondomon no kopio
ka. Nah, hite oleh sebab yati na po nga istimewa ciptaan da kinarahingan manusia, sinuho yati da kinarahingan da menjaga diti disabat, amanah matiti akanaka emang eksploitasi kadi Melayu, akanaka yati memiraag dit nunuhin na cipta di kinarahingan nga menjaga yati supaya haro kelangsungan di ciptaan daw. Mulong piad tinapapamagunan nga na paano do dosa no rosak do dosa nga. Tanggung jawab dati sebagai ciptaan dan menjaga di sabat. Amo na dabul yati dat ingkar teka amo mimoyo dit boros kinarahingan sebab yati gia nga ciptaan no tomod daw kay. Jadi mantadit memelihara di sabat diri sebagai ti ciptaan nga keperimanan kesadar yati dot yati haro hak dan menjaga dit ngai dit tinatahak di kinarahingan termasuk isabat. Masikaw elder. Ya, masikaw di Pinay Jepimoy nerongo dati penjelasan, meringkasan mengenai dilat sabat kinungun sayan puji Tuhan rotian dati iri dot haro keunikan dilat hondomokna nga amu manaretan hilad hukum suedat hondomokna kada kana kau kanga hondomokna ita daw da sabat ka koy jadi iso beras kadi tepi na dingin nga iso hot negeri loloho kumadate kembango hondomo komen pa nga diharon nalihanan dati salam ditit puji Tuhan di penjelasan di ringkas nga rotian dati. Nah, tapi nai di lembusok dati tit pinsingelanan dati baino nepetidi nga iti nepeti hot di tinggal ketapan ke di tapi nai anti siramah yuhot na pemetete tapi nai nga pengka iti takon tadaw kumodua diti kita juk dot mamaramai di kina iduan nga yuhot na padi dimilah dati dot pagi babarasan dah hitih nga mangai dah kopio poin talango nunu gia kemoyon dalam mengaramai dilat kaiduan ompeng puroh yati dot mengaramai dilat dit pringon. Iya, konsiko ditit elder sebagai det moderator. Iti na po ditinga ano dati salam da bahagian tadaw Isnin ataupun hari Satu kadit pembahasan dati. Kaiduan ataupun kaidu mantadit kokogos dot isa-iso perkara. Isa-iso hal. Secara ringkas na berarti naritan ditino hari Sabat. Hari Sabat na pagya nga rehat de aku meraja Jadi bebas demen tada kerja bebas ditensanan di tengah komendit kosusa de ginau sabab na ko nga humondom semua musoro semua diuto kali kinarahingan tentakan ide. Jadi esok nu kesusahan dah dia patut kepilah tentakan hari Sabat. Jadi pengkurang itu dah kumadati. Itu na penting kagait dah kemayan dah dua perkara dah anu diti. Kaisa na pa nga bebas akon kay kumarajaan tetapi bebas manta dosa. Nagi it na petulun da Israel dilait nga nakabebas ataupun nakaidu atilo mantadit kogos dat tulun da Mesir. Amti na pati nga isuot isuot kalapasan da tagayat. Tu ino pahila itilo Mesir nga amu itilo osimbayaan sa mambayang. Sebab napa nga nakajadi atilo do turipon dahilo ataupun komenda hamba ada guys mana tahu da iso karati artian komenda turipon kajadi atilo turipon
mesti tumanu detilo di arahan di pemerintah dahilo. Tetapi sangira na panyagitan tilo luminabus nga alik pia mana panang tilo nga munderong mati tilo ditantakan na sabat. Suai kari paling agay na pa nga ikamayan dat naidu di binabuh da kasusahan. Nah, iri. Kedua na kod paling agay hitiin tangan na patakoti kay nga bebas ataupun nakaidu dit mentadi dosa melalui penebusan di Yesus. Jadi irada po diham mataku patut kita kod susah ginaw. Amo kay mesti dat asanan ginaw tako jadi kada anggap po kada tako serahod iti na po tadaw sabat nga iso tadaw di kasusahan natin. Jadi iti nanti kamayan dat mesti tako dat kamayan dat otood da ginaw di tantakan sabat sabab po nga akon na ko amo muru-buru kono korihat na tetapi nampunan to dosa tangan to nga nampunan to dosa ko bebas to mantada dosa sanggira na po bebas do dosa nga mano po tilambusa ti nga bebas mantada patayon kano di posyon kakal iti ti sabat mantada sabat diti ilo nalot kotuson daw jadi kano to ko taon ginaw to ko tumambit di daw sabat konsiko ya amen magtadi pagtinay dorong dati iso panambarasan dit alumis ka daw mengenai dit pengkuro to mangaramay jadi kamayon na po iti na patadaw sabat dit naretan di ginu nga akon ko kainggaritan akon ko iso podosian tapay ko iso it manging wagat di salam no kopasyan dati nga beras kanu padingin no nga mangan dadati kamayo sebab no po nga agumu sebab kamu pun naretanya na di penal dati dingin no suai ko no kaidu yati isalom dot it bebanan dat dosa contoh no pangamira di pengkuro ikinarahingan na minamimpin di bangsa da Israel di lain luminabos mentadat Mesir. Dat iti po kasanangay ko tapinay isalom babayan da beras di sundit nga nakano ko kadaw iso nagkakidi beras sandat wago turipon turipon na panghamba jadi perhatian na dati kain bago konsikaw jadi patilambusan dati pisingalanan dati tapinay iti takan da tadaw dit sumusuhut selasa kabahiti pelajaran dati nga tadaw do kumandua salom dat it tetepot jadi may dati pohoto kumade elda sabut kayna tihot na pati elda nga pengkanda pengkuro yati milo momogampi dot tadaw sabat supaya dot kajadi nogi dot pangitanan tapos pamitanan dot tulun sesuai beda Elda. Oke, Eldo, siap, terima kasih. Mantap kok betul musuh kita pelajaran tadi. Hinambon itu pelajaran di hom mengenai sahabat. Selain so napa dot perlu untuk perbincangan nomboh neretan Elda Susip. Nga paling kukuroh toko dot mila cuma disaksi baila bapak dot kumadus tulung suai. Paling kukuroh cara toko. Perlu hendomon toko dot itine pare sabat itu ngakan ketut dan tulun. Kinarahinganat minoguluh dot minundorong. Jadi sangir akin rahingan dan minundorong mantadit pinuruk daun salam do onom tadaw bila di dat katuluk dengan minundorong ikin rahingan om mantadah redi jati napa sabagai dat panandu di kinarahingan nga
sonong atau patut to kanunod tumano di numbohit dan po sa di Jesus. Manta dahiri sa kikira na padet di sabat iti nga gumpion to ko cara to ko na pad gumampi diri nga munurong to ko. Sa isi kaloragah to ko. Sa kikira na pohom harahit orang asing dahil dati ataupun anu ako na rin pampanto kay nga entok mapasabati hom mundo manta ko pundorong data ko suwa do may karaja yati sendiri nga mundorong ipambanto dati nga mundorong jadi purimanan ko nga iri isa sala lagi isa at sebagai miloh ta ko da sumaksi dat kumadi tulun da suai sabab dit yati sendiri at tumanud dit inombohit pinunungan di kinaringan amu nagi miloh ta ko dat cuma di saksi dat hata ko kata na udati jadi penting na padi nga kita harus tapun apa tu ko sebagai pengikuti kinarhingan nga tumano toko hinombohit pininungan ni Jesus. Sebab Yesus sendiri minundorong untuk hari Sabat. Sarang ko dod kisah kirinohit sebagai penguraian ko sedikit lah mengenai hilal. Terus ikaw elda sabut lumis nomodit panambarasan diri dot nilanan dati dot isay no pa hilawalay toko. Salah isa sara dat mendorong isay no po kumayon no po perkara pertama no po kadet basino harus mendorong dua tanak datig kusay ka tanak datig tondo nunuh ternakan orang asing harus mendorong naretanya edit penal datig edit nginu dot cara pengkuro tokodot mundorong nah mungkin dat akan lokay modok dit lokay ya nah haro cara dit lebih dit mira dinaritano dingin no mira de pinong sa Yesus no it penudon it suntuon dati di salam de pengkuro isio dot guminampi dit tadaw da sabat gisami dat gompion dati kadaw tinano supaya gisa mitulun suay kadaw paintong dati pengkuro yate gumampi diti tadaw sabat na tapi nay may dati patilumbuso kung bago iti panambarasan dati iti takanati pelajaran di semusut ataupun panambarasan di semusuhut tiuhot kuno pa diti nga pagulian kung bago di kundi kalinaya anti sarama tiuhot kuno pati anti nga paingka nakuro naraitan nung melayani ataupun ya melayani toko dot tulun suai dari popokito dot menahak hormat kumadat sabat dot kinorohingan nakuro tu melayani yati tulun dot suai na popokito dot ada kaya rin pang popokito datim menahak hormat kumad sabat dot kinorohingan Meda. Pon sikaw hinsan po ditit modal itu dati. Iya, sebelum diti harahoti sa nalihuan ko ditino. Sanggira na po takod na ko bibas di kay sabab dat berkaitan na sabat nga akon mati ka bibas da pabuat dat nunuh ita panhuan da kinarhingan. Nga bebas tako sabab napa nga itiangat di kinarahingan dot rumah ko do kumadaw salayso na paralandi nga irino icara tako gumumpi sanggira tako gumumpi di kamianda sabat oke irihitin na lihuan ko pakra penting ke itino pa kamayan diti dia so itiwhot ditino nga pengkoroh gadi sanggira na pod monokodong takot tulong dosway ataupun melayani kay monokodong nga
menghormati sabat. Nah, elan dati tapinay datang apa hiti pamagunan dilay hiti Yesus nga gumuot bentahan da tulun dot hirid kinayanan di Yesus tentakan di. Kon kay say bentahan nga Yesus bentahon sebab napa nga ina pay peraturan dalam pasal da sabat nga o gumuit amo buli ti dia. Salayso ano pa nga, ang boleh menulong ataupun menakadong na tulong na suway dito susah tentakan da sabat. Contoh na papaling kita takadhila kitab nga amo asanangan ita matulong na pangigit hukum da Taurat minangalingo si Yesus ditulong na sumakit. Ilumpo diham mangigit gadidit nugari itilam lo dumuli. Jadi ino pa'y kasusahan di ginaw dalo ngay mangigit di tilam dong uli. Salah ka. Amo da tilo sarahonit sangkurah kagayo it kotodon di tulun don nalingasan mantanda teruwa. Nga ino pa'y tintangan dalo nga it amo bulilo diaya ka. Jadi kantakan sabat suway kanaritan di tinu menondig ko belajar da boros da kinarhingan mangusikaw da kinarhingan nga manakodong da lutulun da suway papakito nagi dat yati na pa nga hormat akal di tadaw sapat. Contoh sakira na pa dara tulun da sumakit tentakan tadaw sapat. Hiri to kadaw pinsamo masansara ni tulun tiba-tiba lo sumakit. Ay so idi siso nagi. Tin pati nga contoh di paling nga sana. Poya anit ano to. Mantugaritan keday abuli dat naritan di tinu dat itam karita kabadi bo ngamu pakayon hari sabat kadi. Kada ada papakaya tulun karita no ka no pa haro dia nakan sabatnya kada papaponderengon no ka lama amu di buli mamakaya ko karita tibay na hari sabat kade deh akan mati kaya di jadi kamian na padidi nga menulung ataupun manakadung takal ditulun datak porlu naman sa kadungo misakal ka sumakit anuon nerim patadan na hospital nga kada ga pakibayarin no. Anagi ada pakibayar ka di dat cato kalatih tadi gumo-gumo kalau pamayar dat tambang tadi bay no tu sisok ko gya kadi akan mati kaya di iri. Jadi iri ni kami dat salay sa contoh pengkuro kami malayani ataupun manakodong ditulun dosway menghormat takali ditaw sabat-sabat sabab napa nga sabat napa nga iso tanda dat lisiw di tinrahingan kumada tulun. Lisiw di tinrahingan. Da kumada tulun ino pa'y kinarahingan nga mao dat iyati kadang lisiw kumada tulun da suay. Jadi iri sabab tentakan sabat napa nga aiso ikam dat amu buli dat manakadong dat tulun dit porlu sa kadungon tentakan sabat. Mesti dat man pa ing soroho itu ya. Jadi agumo di kami andat sa kadung diti tapun pelayanan melayani. Anu aku contoh dan nomor 2. Kedua. Kita kalau ditulun na dangaralan mungkin harana kanto dat telu apat kelima tadaw anak kakak. Lausono. Harap bedeget tisin pakit kay. Nga, asa makanan. Ako boleh memulai makanan kay na hari sabat ka. Tangkiadan kay ito, di loson di. Ataupun haroy dahit punti-punti no yo, hodi ka. Nga, boleh menganu payas nonsok, boleh menganu lebay no hari sabat ka. Nah, menganta kok tangkiadan iti dia sebab napa nga itih napa kamayandot panakadung takatulun diti nga amu ayrat tumanudit
kawoyoon ditulundit perlu deman tak sakadungo tentakan ini. Sumakit na po ditanda ka hospital. Ya, konsi kau di penembarasan di nongorongau dati. No ilanan dati dat rupa-rupanya pemagia iti na pemenulung dat tulun ataupun menokadung dat tulun dat tentakan tadaw sabat diti nga iso tanda dat hormat ataupun it katanud kepiyo di kauhangan da kinarahingan dat tentakan dat tadaw sabat. Jadi akon kok jadi dat ponayan itu tadaw sabat da mengilag ta kemenulung tulun de. Jadi tapinay narangaw naratian kepiyo datit penembarasan dati pati lembusan datit penembarasan da sekolah sabat atau iti pisingalanan dati dat sabat baino gumuli aku deken baguhi ti elda sabut pembuatan petil dah nga pengkana pengkuro gayatig koilo ataupun mongilo dot iati na paditih nga kinarhingan sangano mga elda dia dot wah ya terima kasih udah iri saat perbincangan ini paling lumis ya pengkuro tako seperti dati dapat elan tako kinarhingan sangano ko kay ya singirahan na po tako dat maanta ko rujuk ko dat pelajaran dati kay nga ini pe kinarhingan diri nga minam cipta dati iya mantada pada kejadian kay nga ini kinarhingan net minanahak at pinuhobo atau kok paimpasi hitid pembangunan hitid akan kok kawasa lagi kinarhingan. Jadi mantadahiri salaiso na pad primanan nati ka it napas to ko. Ina kinarhingan nit manhak tati dat napas. Ya. Adi primananku dat ini pe kinarhingan diri nga kinarhinganit abing lisew. Irina tanda dat yati na pa rin sebagai umat di kinarhingan. Aguli wa kang bago tihitit bahagian titit. Sabat. Iti iso daripada ko pinathak di kinarhingan at buatat yati ataupun taisan natulun sebagai dat pamuhandaman dati ako magkinarhingan. Sebab kinarhingan no hasangano dati ninaraw dati. Am kinarhingan menalamat dati. Mali pia dat nato tas kalam dosa. Oke. konsi kau ala sabut mentadit penjelasan ataupun penembarasan daug pengkur yati kaila dat tanda dayati na paditinga kinarhingan sangano noretan di sio ataupun noretan di penal dati mengenai dat sabat tu iti na pasabat kasi nga iso tanda dat iti na patulun di tinga kinarhingan sangano nakuro kasyo sebab depoh nga boros ino kinarhingan kailo nakuro tu patut tako menderang hari sabat so iya uga sangano dati. Jadi kekinarhingan ya kayu harus mendorong, harus dat mengeramai di titadaw sabat. Gisom idat alihanan da kayu hit pasusahan kanggaritan. Salam ko pasyan da ko kada da ko jadi maga iti sabat iso it nugeri di pabalingkangan di salam ko pasyan gara-gara nad paksaon dati kan tambah sabat boh. Ya, tapailanan. Jadi puji Tuhan mentadit penjelasan di penal-penal dati sangkiran na pamharat tihot da kayo ngay tumpinay nilaya kayo damuhot samada dati da melalui ditit iti channel dat YouTube ataupun hinambon na po ataupun terus yati boleh direct ataupun muhot yati di pastor
daerah Dati nah sebagai dot mengelim pupus detet pisingilanan penembarasan da sekolah sabat dati sabat tabaino man kude paguli akan bago hila de tampinai jubimoy da manahap dat isa kautusan de taniba mengenai detet pisingilanan dati itu tajuk dot kondarangan sabat. Jadi pas hakang yung pamandit tapi na jubimoy. Masih kau insan pakago elda di soalan. Naritan po isabat di kondarangan di kay nga osuci beri kay osuci binarkatan kin rohingan yaw kadaw nga minamo gampi di sabat diri so kudot isoot pagangatan di kinarahingan kumadati dat memelihara di sabat pembangunan permodenan di pemegunan gumu minangaraag di sabat gisom dot iti na pasabat nga iradit isok tembok na pa'y bata daw nga nangarunto. Jadi magangat laki naringan dat mangan dati puhuwa itang bata di mandati pauludo di kaya bago gisam darit sabat di na cita di kinarahingan. Nah, tampinay hilan nagid kitab kejadian nga naraitan ni sabat untuk lebih dati karati dot nakurot minagangat di kinarahingan dati dat memelihara di sabat nga kitab kejadian keluaran ulangan Mazmur Yesaya nga naraitan hilo pasal da sabat amalah hilo nagi kadog kitab Injil nga naraitan dat Yesus nga memelihara di sabat hilo surat tulisan kitab Paulus nga memelihara kadaw hilo da sabat nah mungkin harot muhot tapi rohot impiroh nan roito sabat hilad Alkitab hilad na pod perjanjian lama naritan dot 8 na pod 4 ayat berbicara khusus tentang diti sabat nah hilad na pod perjanjian baru lebih kurang 57 ayat khusus dot naritan pasal de sabat jadi haro lebih kurang 104 na pod iso dot piniguli-guli dahil kitab dati memarai diti sabat tampinay sejarah pengalimpupusan ti pemegunan dati iti kitab Wahyu naraitan lagi dot man ko basaw sanang tu basawan ko hilad Wahyu pasal 12 ataupun pinointalang kapadam 2 ayat kapadam turu kadat iti kitab da dusun pasawon ko kotogod tomod na di itondu ida naga gisom donongoy daw sapo isinakagon do suway di tondudi iringay no itulon di mumboyo do koin sanay di penuhuan do kinarahingan ipapapasih do pasal di Yesus kuasa daw hiti na pod bahasa Malayo maan ko basaw hitit bahasa Malayo no maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menurut hukum-hukum Allah dan menuruti kesaksian Kristus. Jadi suang dapat dihukum dari nga irina sabat kay. Amnunu kesaksian Yesus irina yaw nga memelihara sabat. Jadi asarang lot mangandati simbaro lot isuhu ataupun pagangatan di Tuhan Yesus gangat dati da memelihara sabat. Hilad surga pia kadaw nga mandati pelihara ulah sabat kadaw ka. Hilad kitab Yesaya kitab Mazmur makaboros dat hilad surga nga mandati raya ulah sabat. Jadi asonang alumistit pagangatan dit Tuhan Yesus kemadati masiko. Amen. Tapinay lumis tomod puji Tuhan manta diti panel diti sabat bayna gisami dati na mga tilo ang pangasihat tilo ang nakaampay dati sabat diti minanahak dati dat ringkasan diti pinsingalanan dati sabat bayna komen na paringkasan tapinay nga ito ringkas komen dit agumo padahit milo dati dot pinsingalanan diti nga puji Tuhan manta di masa dati da bersama-sama menyampaikan di kinarahingan salam ababayan dat beros dusun salam pinsingalanan dan sekolah sabat. Jadi mengalim pupus ditit pinsingalanan ataupun penambarasan dati sabat titit tempinay
sambayang yati om pimpinan tokoh ditepinai siraman dan sambayang. Karena tokoh sambayang. Tuhan tamadahai salam kerajaan surga. Abantu gingarano Tuhan. Kung sikoy hai kumadia. Sabab kon nakahino ko damiang paidahai belajar di boros. Pelajaran sekolah sabat atinano. Tetapi Tuhan lebih-lebih. Pemora adahai dat patut. Ihaid memuhendom kosari di tadaw sabat. Sabab agumu imanasati di terus omirin ejen di rogon. Di tamu asanangan. Di migit di kebenaran. Tuhan sabat. Iso tanda detiahai na petinga iya sangan. Tama biar na handaman dahai kasari tulungon niya hai. Supaya dat milo ya hai mingkakat. Sabab pokon kekuatan dahai. Tetapi kekuatan man tadi dia. Bisomi da korikot ko ti pemagunan kumaindo. Ataupun bisomi korikot itimpo da manganuhai parihato. Pensanan di titama pinakyanuhong berdoa ya iti. Salam pangeran Yesus pemasidhai. Amin.